Ole he zona channa ni pa se ain zul zui deuh thawin ka hria kumsang ni somhnia khovel ram zong zong COVID-19 wanga mani ram chung thewa kan boi lui lai le lockdown wanga economy tlak niam lai hian China hian a thenom ram te chu anek thar le ti chu kan travek ome tuntu ma chuan China in akut dinglam ati le akut zungtang panga India state le aram ri ho amara manga a chalte ilo bi chiangang ato bulde watangin lo enila kumsang ka zakwa somli pakwa khan China chu communist ram ni in Mao Zedong akha an supreme leader ani a kumsang ka zakwa somnga atangin Mao Zedong achuan athu soina vela te Tibet hi China ram ani akut phading lam ani ti in au chu puina sa hle a kumsang ka zakwa somnga pakhata China chuan Tibet plateau chu runin Tibet ram chu obetta a Tibet chu China ram aloni ta ka chuan aram ri akut phading lam kuzungtang panga China in ati te chu Ladakh Nepal Sikkim Bhutan le Arunachal Pradesh heng kuzungtang panga te hi man lai atanga China ram lo ni to thin angin Mao Zedong achuan asoya asoizel na a Tibet chu kan la to a heng ba ka hian akuzungtang panga te hi zalen na kan peturani ati a he five finger theory hi China chuan officialin eng documenta ma aziak lova ma se he thu hi China mi puite hne na thelar atum hle a kumsang ka zakwa somnga a China ram school zirlai buwa te an tel hialani China in Tibet of nuwa po Chinese officer Tibeta post te chuan radio a le an thu soina a hengram le state panga te hi Tibet nen inzom tlat angin an au chho puina sa hle a heti an au chho pui vak na chan chu Tibet mi pui ho zinga an ngai dan hi tu an du wangani China man lai hun kan en chuan an lal in thlazel ten ro an rela heng dynasty top lam pani te hi lo enila Ming dynasty hei hi kumsang kha zathum somruk pariat atanga in tran ani a 14th century atanga 17th century thleng a oma Ming dynasty rambik chu thalaka hian kan hmu thei ome adang ho hi China lalin direct in a control lova chia chu China lal bula an chung lut ve thin China lal hnuaya chuan ang kun thawa chialak bak chuan in dorvak lo chian pek du lo chuan China lalin asipeite thonin anva vo thin ani kumsang kha zaruk somli palia Qing dynasty aron in tran vele a kumsang kha zakwa som pakhata China a revolution a om khan he dynasty po hi alo top ve a Qing dynasty hun chung hian China me phi a zau man khopa anlal ram chu Tibet Mongolia le Central Asia thlengin an zau mana hengram te hi ang control vek man ani anlal ram hi achak khopa South Asia lal ram ho pon apui le tlon nan poisa te an chung lu thin ani Nepal lal ram po hian poisa te hi tlon nan ape ve bok khang hun laya lal ram chak takin asipaite ramdanga atir chuan lo tlon mai lo chu in do ani mai si poisa te an pek pha thin ani chumi nuwa China a boina lian tak achuak ta a communist leader Mao Zedong an kumsang kha zakwa somthum vel khan auhla a aron nei trana kumtam fe China hi ramdang hne na alo tlom na century of humiliation chu phubala ka du'a Mao Zedong a soizel na a anram huam chung chu England France le ram tereu te Portugal ang ten China in aram huam chunga a chalte chu an chu sakzel chu a hol le a manlaya kan lal ram kan empire chaktak ang khan kan ram hi kan nei let le angai ani atia hemia soina hian kuzungtang panga ama karon soipo kha atelani Tibet hi lo enta ila Qing dynasty lai khan Tibet hi China huam chung tho direct control lo kha ani a anuwa Tibet hi Buddhist sakwa kalbing naram le sakwa anlak ursu naram ani a aral muang em a sipailam an ngai to vak lo awangin an nei chaw raw ve hle a kumsang ka zakwa somnga a
China chuan runin a control na hnuaya a omta a indo pui pahnih na hnulama ram le ram in chu sakna lian ber ani China in Tibet ram a run hian Tibet ram hi ram dang tu ma in an pui lova USA pon CIA lam atang ten aruk dewa China hi dauda la tuma ma se langsar dewin engram mai nam pui lo ani India pon sipai lam atang le politics lam atang pon daudal na hi alantir lova hai hi apoyem em na chanchu Tibet nen kan ram ri in rem na British ho nena kan rin kha thok le khata China nen kan ram ri ani ta thuta China nen ram ria in rem na kan sign ve lo awangin kan buai ta reng ani China hian Tibet a op nu hian thenom ram palithar aneya India Nepal Bhutan le Sikkim te an ni khati lai hun khan Sikkim hi independent ram alani a China tan chuan chance thalutuk ain hongta ram ri du laya boina chu a chok chuak ta a heng kilometer sang chuang fe ram ria hian China chuan ladaka boina chok chuakin kan hriat theu angin aksai chin chu ama thu hnuaya ada ta a helai hmuna hian mi cheng an tam lova ram ria India le China sipaite an patrol ve thina China chuan ladaka aksai chin op nuwa aruka zirchiang rengin kongte asiam tarup mai heng kong hian Tibet le Xinjiang province te chu apo a ti chuan buaina kumsang kha zakwa somruk pahnia aron chuak le a aksai chin chu China hnuaya om to ma se India lam ron nek le in aron obbel le nia soi ani China ho ron che dan tlang pui te chu kumsang kha zakwa somnga a Switzerland ram tia zeta zaw aksai chin aron opa chumi hnuwa kumsang kha zakwa somruk pahnia China nen kanin dova heta hian China tan chu a thazo kani India hi British kuta tanga a in dan hnu khan sipei lam le ral thuam lam angai to lutuk lova ain sorbing na lam deuh chu thenom ram te nen in lai chin na thatak neya maniram economy choi kan ani India sipai rifle man te kha kumsom ni chuang fe a upa ni in silai mu po du anga tam kan nei tok lova kan hriat theu angin China ram chu communist ram ani a khang hun lai khan Soviet Union po kha communist ram tho ani a ral thom thatak tak te chu Soviet Union ram atangin China rama kumsom chuang fe an lo pe thina China People Liberation Army te po hian he indo ma hian mi beidan te chu an civil war a le indo neu na te practice in claim experience an nei ve a indo na hian Indian Army ten tlang sang hun vot high altitude tana thom no hak tur tha an nei lo awangin chetla ka har le a tam takan boral pha bok ma se India sipai te hi duang to ka silai mu nei lo ni ma se an huai sen hle a China ral huai takin ang ka pa an silai mu a zo huna an silai mora chemte in huai takin mel mate an beile thin nia soi ani hei wang hian Chinese sipai ten India sipai an man hi atam pha hle a mi sang li vel man ni in mi sang ni vel an bawa sipai sang kha zasari velin nunna an chan bok China PLA le India sipai te hi ral thuama anin thlau mai ba ka Chinese sipai te hi an thanem em a Chinese sipai singriat vel le India sipai singkhat vel he indona hian anin bei nia soi ani a ani na taka chuan India sipai pakhatin Chinese sipai pariat zel ang abei ani chu hunakal zela kumsang ni sombor vela Chinese sipai ten India ramlama tlem an ron nor zela China hian thilti thin dan phakar deuh anaya tlang ram India nena kan ram ri a India lam dewa hian Berampu le Kelpu te chu anran te tlatir turina thona mi hring cheng omwak lona ani nen anran te chu anhan tlatir wang nuwa India lamatanga norna engma aom lo chuan khang huna khan sipai duty post te an siam le mia zelani hetiang hian kilometer tam tak India ram chung hi an la to ani kumsang hi somni alo thlen meu chuan
India ram lampo COVID-19 wangin abuai ti China in Asiatin galwan vela China sipai te hian an ron nor thar le a mase tun tum chu an tumang ani chia talo mai tunlai boina chanchin chu news vela kan hrevek ome soivak lo mai ila kan soilai thupui lama let leila Nepal ram hun then khat po hi China in norlai anei ve a kumsang kha zariat somparuka Nepal British India nuaya om khan China hian Nepal ram chungchanga engma soiboya nei lova mase tunaya hian Nepal ram chunga China ain rol na sa hle a India le Nepal inkar ti chiat atum dan te chu kan hrevek ome thamasa khan Nepal Agriculture Department report put rupalin atarlan dan chuan Nepal le China ram ria Nepal thingtlang khothen khata Chinese sipai ten anom na post chu Nepal lama ronson lutin khomi te leilet huana posi an ron siam ti tarlan ani a Nepal sarkar hian athum nge ni hriat chian a harani Sikkim hi loen leila ama chuan lalram hrang hlak ni in kumsang ka jako somnga hnuwa mel malaka India ven himna hnuaya a oma kumsang ka jako samsari panga a India rama state pakhat alo ni veta a kumsang ni pathum khan hei hi China chuan apom ve chawa kumsang ni pathum malam kha chuan Sikkim hi India ram bung khat ani ti apom du mi lava Prime Minister Vajpayee China rama Hanjin Khan an soifel thei ram ani mase China hian ronnek rengin kumsang ni som pasaria doklama innek boina ni somsari chungte meu aomani kha nathula vela po innek boina hi aom reng bok Bhutan hi en le ila Bhutan ram chaklam pang hi mun jaw deuh mai China hian aram angin a chala he mun kher hi chu China in aram anga chalna lai hi a omang lo ve dewa achan chu Bhutan ram chaklam pang hi China nen in rina po an nei lo ani Arunachal lam lo en ve le ila hei hi British Saukhan Nefa Notice Frontier Area ti in ang kau thina British sarkar le Tibet sarkarin kumsang ka jako sompali khan ramri tur an rina Arunachal rama Himalaya tlang zinga tlang dungsang lai deu dungzuya ramri hi rin ani hei hi McMahon line ti ani a British Foreign Secretary McMahon mingchoya vo ani tuntheng hian China hian he McMahon line hi alapom theilawa Arunachal hi Tibet ram chimlam huam atitlata Arunachal tawanga mi cheng te le Tibet rama mi cheng te hi annun dan le an khosak phung ai nang vedewa hei wang hian China hian tranchana la in masang atang to in kan ramani ati vetlat ani Tibet rama hian tuna China hian ma alana sa hle a infrastructure le development lama po ma alana sa hle ni rail kong te po lasa thleng asiama airport te siamin China ram lailia mi cheng te po Tibet lampanga cheng nget turin athon na sa hle ani China coronavirus wanga khovel am boila hian khovel ram zongjong mai po za lovin leilama anram ri le tuipuilama aram ri te zau atum zela China ram hian anne thei turam anga arin te chu ati boi ta mia mai ani Himachal Pradesh Dharamsala a Tibetan government and exile president Lobsang Sangay upon tuna ladaka kan buai na hi China in abultran na chaw ania tuna ram le state panga karon soitak te kha China hian aron nek thale don ani atia China in Tibet ramala khan khovel ram dang hoten engtin ma action China chunga an la lova tuntuma yan chon am pong porto mama ni inalang engtia ti zel chinge ni don ni ole du tok photang he video ilo thlir ve wangin kalome I pei chun like le subscribe kha min lo me sak vela comment te hi kalo chir vek zelania mang tha vek ule